Limundo Cash transakciju možete pokrenuti na sledeći način. Kliknite na Moj Limundo. Sa leve strane idite na opciju Poruke. Otvorite poruku sa podacima prodavca. U opcijama plaćanja kliknite na plavo dugme Plati putem Limundo Casha. Otvorit će vam se prozor u kojem će biti naveden predmet koji želite da platite preko Limundo Casha. Ukoliko su svi podaci tačni, potrebno je da to potvrdite klikom na polje Prihvati. Naredna stranica koja vam se otvara sadrži sve potrebne podatke za uplatu. Prepišite ih pažljivo. Posebno obratite pažnju na broj ispisan u polju Poziv na broj. Ovaj broj predstavlja broj vaše Limundo Cash transakcije i potrebno je da bude tačan kako bi se novac dodelio baš vašoj transakciji. Takođe, iznos transakcije mora biti tačan. Nemojte dodavati niti umanjivati iznos. Poštarinu, nažalost, nije moguće platiti preko Limundo Casha. Kada ste prepisali sve podatke, kliknite na polje OK. Ovim je aktivirana vaša Limundo Cash transakcija i prodavcu je poslato obaveštenje da ste vi odabrali da platite predmet preko Limundo Casha. Stranica na kojoj se nalazite jeste stranica sa svim vašim kupovinama koje su izvršene preko Limundo Casha. Na njoj uvek možete pratiti dokle je stigla vaša transakcija preko opcije Status. Uspešno ste aktivirali vašu Limundo Cash transakciju. Želimo vam puno sreće u budućim kupovanjima.